always tell the girls to move in the front. I don't know why you guys keep moving in the back. Move or mai luma. Mafsa nga inalay matangata. Amen. O ifo lay luma. Okay, we had a great revival last week. Amen. And the Holy Spirit awakened you. Hey, so don't be scared. Don't be scared. Okay. So my luma grace and luma. Amen. Yeah, we're sounding to play that to an entire. We're sounding to be via to that to an entire. Amen. Now, I'm going to let you to answer the out of a fire. Fafe Tailo away mine. Yeah. Low away my will fight my farmer new younger. Amen. Praise the Lord. Amen. Say good morning, Holy Spirit. Good morning, Holy Spirit. Yeah, that's a follow. All of our tasks that are so far. Amen. Hallelujah, Jesus. Pati lo tele mole tole netayao. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Salta o mau ile fale o Yehova. Amen. Salta o mau ile monta. Come on, tenor. Okay, alito suina la le sivango tatso pese. Ia tsanga tu tatso ekalesia, ametele alo fata lofa sitama, setina se uso, alengata fo elfa na netaya. Ia matata pepese fie manetaya, ina ia si itia ile sofo Yesu, alengata fo ilea. Ulova ayo mamela langi tatso media. Olo efie ile tua. Amen. Amen. Awa efie ile tua. Efa malo sia fo ina isitangata ele o ilo Yesu pe o ilo ale te ilo Yesu. Efa malo sia fo ilata we now ile tua. I have ai malela no langi o naite fia moe. Malau pati fa pe o ile ila ile se sengal mere oni ha. Hallelujah. Amen. Ia le fata lo fosse sineta yao. E pupuna ilo waranga o se pese maosana talu ilo faula ta. Tupulanga
Soy Luma, tafe mai, oh my, Yesu, epa, oh my, ele ai setau, ave fua, free, Says the person next to you, is your name written? My name is written way up in glory land. Jesus saved my soul. Hallelujah. From the sin and Thank you, shame. Jesus. Oh, I never shall. No. Ain't no shame in my name. No, my name is written. Tauya tamao, Yesu elele. Tauya tamao, Yesu elele oya. Let me see all the fathers. Tauya tamao, Yesu elele oya. Tuli la yote apolo makwai kiki fafo. Tuli satani. Tuli mama, Tauya tamao, Yesu elele oya. Tauya tinao, Yesu elele. Tauya tinao, Yesu elele oya. Musu atia tina. Tauya tinao, Yesu elele oya. Tuli satani. Tuli mama. Tauya tinao, Yesu elele oya. Tau talabon. Talabo, Yesu elele oya. Tau talabon. Talabo, Yesu elele oya. Tuli satani. Tuli mama. Talabo, Yesu elele oya. Oh telema. Emolima oh Yesu. Oh telema. Tumau yateya. Oh telema. Saili lona mana. Vialeli. Oh telema. Leai. Oh Yesu. Oh telema. Tumau yateya. Oh telema. Saili
te sabali timunga. O te sabali timunga. O te tamo O te tamo timunga. timunga. Timunga whamamianga. Awawina mai Sabali. O te sabali timunga. O te tamo O te tamo timunga. O timunga whamamianga. Awawina mai Sabali. O te sabali timunga. O te tamo timunga. Timunga whamamianga. Awawina mai Sabali nai tua. Sawia. O te sabali timunga. O te tamo timunga. O timunga. Whamamianga. Awawina So sabali taxi. Sawia. O te sabali timunga. O te tamo timunga. O te tamo Whamamianga. O te sabali. O te sabali timunga. O te tamo timunga. timunga. Whamamianga. O te tulai masamani. O te tulai masamani. Ua tulo suafa. E lomo atu e loa inga. E matau tia o mana. Se hiro ai au. Ua na o ele ala. Yesu e o le wha o le tanga. Yesu Yesu e o le wha o le tanga. Yesu ole fa'ala tanga. Yesu e o le wha o le tanga. Hallelujah. Amen. Thank you, Jesus. Alalanga mai via le tua. Via le tua. Alalanga mai osana. Hosanna. Alalanga mai amene. Amene. I've got my mic. High five for tangata na yo. I've got my mic. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Woo. Yeah. Lulu Maria Malaya Moletu Netaya. Come on. I've got my mind made up And I won't turn back because I want to see my Jesus someday. I've got my mind made and up I and I won't turn back Hallelujah. because I want to see my Jesus. Everybody say someday. goodbye. Goodbye world. I stay no longer. Stay no longer with you. Goodbye pleasure. Pleasure of No sin. more. I stay no longer with you. I made up my mind to go God's way for the rest of my life. I made up my I mind. made up my mind to go God's way for the rest of my Everybody life. say goodbye, goodbye. Goodbye world. I stay no longer. Stay no longer with No you. more. Goodbye pleasure of sin. Please go away. Stay no longer with you. Please I stay made away. up my mind to go God's way for the rest of my life. I made up my mind to go God's way for the rest of Say my life. goodbye one more time. Goodbye world. No. I stay no Please. longer with you. Goodbye pleasure of sin. No more. I stay no longer with you. I made up my mind to go God's way for the rest of my Hallelujah. Are you life. sure now? I made up my mind to go God's way for the rest of Everybody my life. sing. Born, born again. Born, born, born again. Thank God I'm born again. Find out for we now. Born, born, born again. Thank God I'm born again. Are you born again? Am I born Born, again? born, born again. Hallelujah. Thank God I'm born again. Born, born again. Born, born, born again. Thank God I'm born Holy again. Ghost and fire. Come on. Fire.
tu malama lama tanga yo tafa. Fire. Fire fall on me. Fire. Fire, fire, fire. Fire fall on me. Fire, fire, fire. Fire fall on me. Praise the Lord. You know, last week let's try umatu. Let's tell sounding of our laina. It's a saula ya oil mana. Man. It's tilo yo lima fire. Fire. I'm saying it's tilo yo lima fire. When I find it, I'm telling you fire. Power minute, fire. I found my tongue, I'm telling you Makwane, I said fire along on my Yahweh. Praise the Lord. Fire, fire. Fire, fire, fire. Fire fall on me. Fire, fire. Fire, fire, fire. Fire fall on me. Fire. Fire, fire, fire. Fire fall on me. Fire, fire, fire. Fire fall on me. Okay, we're going to do this again. And we're going to do it section by section. So this side is going to throw fire here. Umalala here. Throw my otole fire here. Amen. On the fire, ulala here. Ile fire my here. Are you ready? Amen. Okay, let's hear it. Fire, fire, fire. Throw some fire. Fire fall on me. Fire, fire, fire. Fire fall on me. Fire, fire. Fire, fire, fire. Number 9. Fire Go fall on Rosemary. me. Fire, fire, fire. Okay, the egg. Come on. Fall on Give me. us some fire. Fire, fire, fire. Hey! Fall on me. Fire, fire. Fire, fire, fire. Fire fall on me. Man, boy, fire. They cool there are. Praise the Lord. Hallelujah. For the fire. Holy Ghost fire. Everybody say fire, 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 fire. fire. Fall on me. Oh, fire. Fire, fire, fire. Fire. Fall on me. Fire, fire. Fire, fire, Thank you, fire. Jesus, for the Holy Fire Ghost. fall on me. Fire, fire. Fire, fire, fire. Hey. Fire fall on me. On the day, On the day of Pentecost, fire fall on on me. the day. On the day of Pentecost, fire fall on me. Hallelujah. Thank you, Jesus. Alamene mo ine o funga nei tayao. Sauni lo wanganga tapua ile atuale nei tayao. Se atue na matuale lei. Se atue na matua faamaoni. Oka se atua lofa. Thank you, Jesus. Yevi o etama. Hallelujah, Jesus. Thank you, Father. Nalangi lo no foali. Olelangi it's Hallelujah.
me bato e so whawhetai lea tuale nei tai au. Whawhetai ta mai loa lofa. Whawhetai loa ngalelei. Whawhetai ta mai loa ngalelei. Whawhetai loa lofa. Hallelujah, Jesus. Se atua ina whaamaoni. Whawhetai oe Yesu. Hallelujah. Bana le se noa oe ta mai. Ele mawhaina au lia mai nei aso. Mata ngō fie. Whawhetai le tuele e mana waina. Hallelujah. Why don't you lift up your voices and just praise him this morning, church. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Watuele vi inga le tuele nei tai au. Hallelujah. Lo whafofonga mai o ia. Hallelujah. Fia mafuta mai o ia. Hallelujah, Jesus. Thank you, Father. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Thank you, Father. Oh, we welcome you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. To a seven noa ete talia ina yanga pa iana nei tai au. Ma futa to ai oile atuale nei tai au. Thank you, Holy Spirit. Oh, I feel my oil yanga pa ia. I feel my oil mene. Oh, thank you, Jesus.
Hallelujah. We thank you, Jesus. Sisi ayo lima neitaya. Afai wa fire le tuose melele mo. Sisi ayo lima. Sasala o fofonga ile tua. Avantu le viga. Avantu le prophesy. Awa au ia le tua loka. Lift up your voices, church. Lift up your voices. Ya emana tua. Ya emana tua le 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 tua. So epese mayai. Avantu ia le viga ile tua. Keep pressing, church. Keep pressing forward for the Spirit. Oh, receive your blessing this morning. Salia sama lolo. Salia le fio mayo le nganga paia le saya. Salia le nganga paia le fio le saya. Pasa o loto lo loto. Se vivi le tua. Dio sama. Dio Yesu. Hallelujah. Abasuya le viva le tua. Soy su taximaya. Abasuya le viva. Shora ba 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 ba. Sheke toro toro ba 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 ba. Shoro ba 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 ba. Sheke toro toro ba 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 ba. Hallelujah. 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 We thank you, Jesus. We thank you, Father. We thank you, Holy Spirit. We worship you, Lord. We thank you, Jesus. We thank you, Father, for your mercy. We thank you, Jesus, for your mercy. We always survive. We always. Oh no, 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 no. Oh no, 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 no. Oh no, no, no. Oh no, no, no. Oh no, no, no. Oh no, 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 no. Oh no, no, no. Oh no, no, no. Analese no, no, no. Ene ofel ya matotama. Oh no, oh no, no. Oh no, oh no, no, no. Oh no, oh no, no. Oh no, oh no, no. Oh no, no. Oh mato mawaile ne manuia. Mato te alalanga. Mato te pati pati. Mato sisio mato lima. Mato fafetaya. Oh no, oh no, tama. Fafetaya hiyo tama. Waupanga poto la wekale sia netaya. Tama liuli walo mayo fofonga. Se vi inga, se tapua inga tama. Ia la ei oio mato vi inga tama. Ia la ei oe, pase vai ina oio mato vi inga tama. Se loto mawalalo le alaufana tama.
O mātou mai e nei tai au. Mātou te no manui lau a whio. Mātou te whātali tali. Pole a se whe au e te tala noa mai ai la whanau nei tai au. Ana le se no alo alofa. Alo alofa le tama. Ua taitai ina mai ai le soifua. Ua taitai ina mai ai le ola. Ua taitai ina mai le malosi lau e ka lesia. Le ala tama ua mātou tū lai o luma. Mātou te avato i le viinga mai whaftai tama. A mātou tū ai o luma tama. Mātou te whamaua lalo atu i lau a whio. Ni o mātou sema, ni o mātou leanga tama. Ia ui manga loi lo sa taru tama. Tui nā tu nei nu o porua lo mātou no nofo ai tama. Ta tāloi lau whainga malo i New Zealand. Tangata whenua tama. Anga leo i ni mātou te nofo i New Zealand. Ai le whangalo inga le mea na mātou o mai e. Te talo mo Samoa, whainga malo Samoa. Ma te matua fo i lau nuupa ia tama. Anga leilau au na male au misiona tama. Ia kawaina i lato i lo toto. Fasausauina i lato. Mea lato te whewa ai e tama. Ia i malau fio i tutonu i ate i lato. Anga leitu ina tu foi le tina apostolo lo fai malanga i Amerika. Le tama perfeta lo i Samoa. Sausauina i la ua i lo toto pa ia. Anga lei fai tama matina. Tai tama. Se pule lao tu la ia nei tai au to fasi tala lei tama. Ia lau whaunga le mabahe lunga ia te lau. Fo ai le malosi o lau tino e wha waua i pēr misiona tama. Anga lei au ngā tuspai au matama. Ai lava i Australia, New Zealand nei. Anga lei fo i le Amy nei New Zealand tama. Ai lava i au kilani o i Dunedin tama. Anga leo e tama i pisinisi o lau e ka lesia. Tui nā tu le nu trusty a te o e tama. O e te sila fia mea uma. Te sausawina mea uma i lo toto pa ia tama. Anga lei pisinisi Lady Divine Cooler Shipping. A Kairos Multimedia. Tui nā tu lau fio tama mea uma. Tama anga lei lau e ka lesia. Se tasi o sauma se avenga nei tae. Te talo tama ia e ave e sea le na avenga. Talo lau tusi e tu mai lau wamo. E mama i le avenga tama. Se tasi o sau ma le mai tama. Ia ngā leo a alfa ma lolonga i lunga ia te lato. Anga lei tama i lau whaili. Tu mau pe whaunga i lau whanau tama. Ai me se i lato o lo taina la au tama. Anga leim tata umon mato e ka lesia tama. Nei tae o sauni tama. Mato te whalongo i lau upo. Te tala o mato taringa whaleanga. Te tala o mato loto tama. Se musu mai alo wanganga pa ia se mea tama. E au ngā ele ngata ia te au nei o tūla i atu. E whama whanwhanaina. Whama alosia. Ma e alofa i lau e ka lesia tama. Anga leiti nā matutua umalau e ka lesia matama matua. Anga lei unga lita la wautama. E iai peo a au anga lei whanau. Fatasi mai lau a fio. Mai lava le amataina o lau sauninga e o lava whauinga. O le vi inga mai whanetanga e fo i lau a fio. And all God's people say, Hallelujah. Ia le tua, ave i sautala o pasi le tua nei tae au. Ati pasi le alofa ma le anga leo le tua, amene. Ia nei tae mi wala au atu i tatou whanau. We'll call up all our children to come up for your prayers. Let's go, Rosa.
solen te ana fae e limo la ona le toi lungo tato whanau. O tato talo nei tai au. Ia tu mau pe le whaunga I lungo tato whanau. Tu mau pe le anga pai e lunga ia te lato. Le lato ulu fale, le lato ulu fafu. Ia whatu mauina pe le anga pai e lungo tato whanau. Whaloloa mai o toa alo whaista talo mo tato whanau. Lord Father, we uplift the building blocks of your house to your throne of grace. Lord Father, last week you laid hands through the apostles and all the gifting that you have bestowed upon them, Lord Father. We pray that it will come to fruition, Lord Jesus. The Spirit, the gifts of the Holy Spirit, the gift of the prophets, the gifts of the apostles, the gifts of the teacher. We pray it out, Lord Father. Tamatui na tu whanau ola weka lesia. Totonu o ngā sitia o la totulanga. Totonu o la tonga luenga sitia o la totulanga. Tatalo whae e ailimo o mātua tama. Ia venei whanau tama e ola mamatatau. Ia I loa I la tou I totonu o ngā luenga le tua. Let them know their worth in your work, Lord Father. Let them know their purpose, Lord Father. Whether it is in the secular world or in the ministry, we pray over them. And we seal all these prayers in your precious name. And all the children say amen. Amen. Momoan fatalo fatu tato e kalesia nei tai au. Tamama tina mastua tina fai evangelia ia merita. One of the only fivefold ministry that stayed behind with me. Praise God. Mas patimo tina ia merita. Bia le tua. Wa tau fai o umalesia o tau misiona. Ia e mo mia lava nisi nofo matalo a merita. Ia vi ia le tua fatalo fatu. Tina matua tama matua lau whainga luenga tato e kalesia. Whanau talavou, whanau iti. Whatalo fatu le swafa man malo Yesu Keriso nei tae au. Vi ia le tua le weekend mo uma a. A whain whamanuia o e le tua silo limo. Aina whamanuia, aina maua sana mele lei mai le weekend uatea. Vi ia le tua. Ia nei la tae au. Ia nā toi whaspaka tua oe. Ele umi foi. Nā sina mea e. Toi ignite ai le awhina o umana talo la apostolo I lunga ia te oe. Nā sina mea te alu ma oe nei vai aso e whamalosia ai oe. Tato tusi whaitau nei tae au e maua mai le lua Timoteo. Whai upu mua mua. Ma tā upu mua mua. Lua Timoteo mta upu mua mua. Whai upu e tolu se whaangata mai whai upu e valu. Nei vai aso, malava aso, fiwati mo fe mai launga oi. Ale launga la fai o fa mankunga fa ko ia le ai la le launga. Alo watun ma fa mantunga tina ya merita. Ia nei tai au nofo amo ma fo fa ile tu lava aso tea. E ui lava po ia tino I mai. Ia ele tu ai per vala wina le tu lo volanga amene. What a hard act to follow. Last weekend was an awesome word of God. And I was thinking to myself, how am I going to follow that? Yeah, ele se meo iai. Ese ase unga, ese righteous vi ele tua. Ya nei la tene la unga tia oe. Ati whama losi ati. Oe nei tae au. Se meo tu ele tua lo loto. Ia o te shea tua e le ngata e au ngā mo ue, e au ngā foi moa, a whai wa maua lau tusi. Ia tatou whai tau mai le lua Timoteo mta upu mo mua, alona whai upu e tolu se whangata mai le valu. Ia tatou whai tau I ia. Te au na iai, ma le loto fuatia. Pei ona maua mai o tupuanga.
Na ua o manatua oe i le au noa whatonga i le pō. Alo whamanau ma oe. Awa ua manatu i aulo i mata ina ia tū maua. O manatua le whatuatua whamaoni. Samuai ai tina laufi o lo ia te oe foi o le mea lea o te whamanatu atu ai ia te oe ia te oe whamumu le mea lofa mai le atua o lo ia te oe lea e whae atu ai o ulima awa ua le fua ina mai le atua ia te tātou le anganga mata uai ao le anganga e whamalosi ai ma lofa ai ma mawhawhau tonu ai o le nei awa e te mai le moni mau i lo tātou wali po na lo ia tinga vātasi testing one amen a maua mai se manatu nei tai au e maua mai le whaiupu le ono whapea lon whaitau o le mea lea o te whamanatu atua ia te oe ia toe whamumu le mea lofa mai le atua o loo ia te oe lea i le whae e atua ulima ai e se autu o te whiatala noa ai po te whamalosi atua ia te oe o le toe whamumu pe toe tapili le awhina ua umana whae e atua i lima o le au auna o le apostolo. If I have a scripture, a subject this morning, it will be fan into the flames. Nā wa ia te oe wa umana whae e lima lau auna. Paula lau mea le la whai nei tae au maneiva yaso. Au tatou sa uni atu. Le toi fio mai o Yesu. O lo tano e tapili. Tapili le mea lofa pe toi wha mumu. Mai le mea lofa nei tonu ia te oe. Some scholars say o le tusi pe o tusi mulmuli al apostolo ia Paulo. Tusi Paulo alai te tono o whalpuipui o ono atia o ia wa sauni atu o ia i ona popoanga. O ana tusi antoi tusi e lo natali i whaleanga ngai a Timoteo. O i loa le standard o Timoteo lo wa ia i lo i Efeso. Nai tau te sila fia le tala ai whaitau a moso taimi whaitau le Timoteo mua Timoteo e o la vai le whai unga tusi. E te loa i nā, le tele o mea lai whetai ai ma Timoteo. A ua tusi Paulo ia Timoteo. E a popoa ia Timoteo. Ai whaitau le mua Timoteo mta aupu mua. Nai te loa ai le whai mai o tala Paulo. O te loa le tele o a onga se. Tele a perfecta pelo. O alu i luma le whalonga tā o le lotu. Wa i loa lai e Paulo. Wa a matona mu iti le awhia Timoteo. Ona toi tusi atu ai la ia leo Paulo ia Timoteo. Ila na tusi le mta upu mua. Whae apopoa i shonatali i whale anganga. O le tusi fwoi nā leo o tusi o te au mai anei tae au. O te apopoa i atu ai mo whamalosi atu ia te oe. O matoi uma le whae ama le on live. O le revival le ua uma. A o hamai la wafi. O mumu hatili la wafi. Po wa matana pe. Ele umi se taimi mai le asale na te ai le asane. Ai te iloa lava e o ilo tangata wa amata na mumu atiti. Wa mumu aititi la wafi. Tai ala ne alof sosani mai le apostolo Paulo. Ia Timoteo. Ia wha mumu atili la wafi. O le mea leo o tusi atua ia te oe. To fan into the flame. Tau te ilo uma tātou mai Samoa a whaisau tawhuna i a. E mo mia e oe nā o mai uma fia mango. O mea o mai sauni e la wafi. Ai te le i alo e whailau tawhuna. E mo mua la e alo e asu ese au le fulefu a. Wa ele asua ese le fulefu nga. Ngā mua sua me maua, all you're going to get with that fire if you don't get rid of the ashes is a whole heap of smoke and no flame coming out. Al mea le fe mai e Paulo, ia wha mumu le afi. Right now in our church, ele mo mia tele o le asu, ele mo mia tele o le fuefu. A maua se manatu mo mua whapea. Pa ai le fuefu nei tono lo wola ngai ave ese.
For you to be able to fan the flame, for the flame to burn brighter, you need to get rid of that. Amen. E maua mai tatou manatu mua i le whai upu, i le whai upu e tolu. O te whawhitai i le atua, o le o te au au na iai, ma le loto fuatia ifo, ua mama. Pei ona maua mai i o tupuanga, ina ua o manatua oe e le au noa. Mai ma le loto fuatia ifo, ma le loto mama. Clear conscious, loto fuatia ifo, ma le loto mama. Ai le toi fa mumu la wafi, po ua mu iti la wafi. E mo mia ona fa mama, clean out the ashes. O ani efu nai lo o langa o lo ngā mua sua ai la wafi. What are the ashes in your fire that's burning out your flame, that's making your flame just come up as smoke? O te nofa mo mawhau whapea, ia o au fwoi le si mtoi te le ale efu le iai. Efu faltino me o le ita. Le efu le loto whamangalo. Wa mea nai ngā mua sua i umala wafi. O le efu o le loto le anga. O le efu o le palau vale. O le efu. I mean, we're all human here, right? I mean, we all curse at one point or another when you're very angry. Ma le ita. O efu na lo fe mai Paulo o te tusi atu malo loto fuatia ifo, malo loto mama. Ia whamumu bele afina, for you to be able to keep that flame burning, get rid of the ashes. Abe ese efu na ngā mosua ila wafi, awa ngā mosua la wafi, e matua ile ai se afi e ola mai a. Whaile tangata na yo au tafa, abe ese le efu. Elena o ena ia efu. E tele foi nau mai le nei mau efu o te whaalua i maa o lea e tau asuasu ese, ale mea tātou e whai. We try our best. E le whapete tū maua i ale ngā muasua, ngai ke ngā muasua ai. E tau mawhai e abe ese, mai sau suo ese, o le ale suo, o le upu o le atua. A mai sau suo e abe ese ai. A mai se me asu ese ai, mai sau dustbin, o le alau dustbin ma lau pulumunga i ai, o le tatalo. O le tatalo e ave ese i le fuefu. Ia e ia tala whaina le tātou whapea. Ia o le mea ngā makoma i ai. Get out of there. OMG, this is 2024. You should move forward and move on. A ngā eke ngā muasua ngā efu. This is a new time. O le wau mai e le tua, e whaalinga I lunga o le whale, e ave mai lesi mamalu, a le mumu o tatou wafi, ua tumu I efu. Amene. E le ngata o au efu, tatou te ngā lua e whatasi, e ave ese uma tatou efu, ai au tatou te ngā lua e mtoa yasu le efu le afi o lesi. Wale mea nao lo te le ai tatou, wa alu ese uma o efu. Nei tū lola ia I mai whape e vai le ngā mua sua I wha. Ale ala ngā luenga nei whai. Whai ai sau ngā luenga. Alo e sosane asu ese le lefu. Au mai totonu mea loma tuai mumu sai e le afi. Ai au te whau popo tuai asu ako. La uai whawhiem susu uma wa akili ngā mua sua I le afi. Amen. O lo sosane mai Paulo. I lona atali I whale hanga iati. With a clear conscience. Ia tātou whaia mea umama loto ma. Loto fuatia ifo. Clear your mind. Ina ia matua I mumu a tili lo wafi. It's always good to ask for help. O au ti ngano mai whemei, are you all right? Do you need anything? Vākwale ai. But deep down inside me, of course I need help. I want to go to the hospital. Au te mawhau lau whanau ke wale se se vai. Praise God, that's for another time. But it's all right. God is good. God is great. Tatou o mai la ia le longa lu ele umi le astata tau tala umi. Alanga umi o le kele o illustration. Ale manatu lona lua. Manatua le awala na amatai la wafi. Remember where your fire started. Angalo ya te oile me na amatai la wafi. E wana pe la wafi. Ai te maua mai lea le whai upo e 5.
Whemai, ua o mana tua, le whātua tua whamaoni, wa ia te oe. Samoa i ai, ia loi o le tina o lo tina, a toa ma e unike lo tina, o lo ta aufi, o lo ia te oe foi. Amene, ia mana tua le mea na amata mai eila wafi. Remember the first love. Ina ua e whaolaina, ai te lei whaolaina. Sa ia te oe mo mo le whatuatua. Te whatuatua ai ta mā, leo o tu la i o luma, o au le nei mo oe. Remember that faith. Before you received Christ, before you were saved, you had faith. O le whatuatua na e tu la i ai, o le whatuatua nana e olai, o le whatuatua nana e tatalo ai e manuia, o le whatuatua naua e taunuu mai ai New Zealand. Yes, everything comes later, but first you must have faith. A ngalo la ia te oe, le ulua i whatuatua na e whatuatua Yesu, wa amata na pēla wafi. Efe mai Paulo, ia e manatua le whatuatua whamaoni. E leo se tamai whatuatua le whe mai ai, whatuatua whamaoni. Genuine faith that was bestowed upon him through his grandmother Lois, his mother Eunice. That is the same faith lo te tala noa tai. O le whatuatua na ia e manatua. You know, te lo taimi, tātou umai e ngā luenga nei tau te ilom tau sila fia. Te ia wa le eise passion for inga lea. Te whaia ele ngā luenga le atua. And we all become like robots. Pea ka kongi masingi for inga le, yes, pastor, no, pastor, okay, pastor. It becomes a routine. Peo se mea for inga le, peo so tiute. Ai ua le eise nau ta inga, na e a mata mai ai le amata, e te whaia fia ai mea, e te serve ai le whale o le atua, ma lou loto fōtia ifo, ma lou nau ta inga, le whātua wha maoni lea, e wha manatu ma e polo i a Timoteo, ia e manatua, le whātua sai tina o lo tina, ma lo tina, o lo ta ofi, o nae fo i tutonu i a te oe. O lo ta ofi nei tai au, o le whatuatua na nei a te oe. A wāna le eise whatuatua na, ai longa i te sau le lotu. Whatuatua na na e tua i lumba i ilwa i aso le netea. Ma ta tala lo loto i le atua. Ma e talia i na ele mea lofa o le anganga pa ia. E tau tala i ngangana ese. E i loa ai le mata ngō fio le atua. Aua ne ngalo i a oe. Le mea na amata mai la wafi. Never forget where your fire started. Because it all begins with a faith that is a mustard seed. A faith so little that kept that flame burning. Then we're just here to be routine. Yes, pastor, no, pastor. Ia wale se no tainga. Wale se mumu o se afi tono loto tangata. Lato te whai ai mea male loto fōtia ifo. Lato te whai ai mea ono lato walo lo whai le atua. But it becomes a routine. We do this, we do that, we go home. We come church, we worship, we lift our hands, we go home. But where is the passion? Where is your first love? Where is that faith, that genuine faith that you had? Through the circumstances, Jesus never leave us. Ele alue se lava. Pe muititi, pe musa lo tatoa. Ele alue se le tua maoe. Pole alo falong tal fautang. Pole alo le falong o fautang. Pole alo wita. It's the same faith. Fatuatua nana mayo matua. The same faith that you got from your parents, your grandparents. Tatalo le au malpo ya emanuia. Au feo ya ioe. Ole asau me olo faile na fatuatua. What are you doing with that genuine faith that your father, your grandmother has prayed over you?
What are you doing with that faith? O e ta alo I whatutua. O e ta alo I whaotanga le tua. Whaisa ngā luenga I la wafi. Ngā lue ina la wafi. Stir up your fire. Keep it burning. O lea popoa inga ngā paulo ilo nā tali whale a nganga ia Timoteo. Ia toe wha mumu le afi. You doing nothing is burning out your fire. You standing in the sideline watching is burning out your fire. And then you go out and blame others. Ia langol vaenga lale. Langol vaenga lale. If I vai mai au. The hell, get up. Get out of yourself. Grow up. Whatever na tato whaatanga. Mai maupau a tangata whaule ai o moana. Tangata lefta whaolaina. But everyone here, we have been in salvation for a long time. What's oi titi a fio mai Yesu lea tau te whapea I le whaolatanga. Always blaming church. You know, I listened to one of the sermon. Totono whalmai, there is no hospital sickness. It's ono whawhingaluenga, there is no work sickness. But in the church, there's always, I'm sick of church. I'm sick of people. And then they leave. Tono whamai, oh, I'm sick of the hospital. Do you leave? No, you don't. You stay there because you get your treatment from there. I'm sick of work. Do you leave work? No, because you get your money from there. And then you say, I'm sick of church. Stop blaming the church. If you're sick of church, stay in church. Ia vatu se upu ia te oe. A vatu se whamalosi ia te oe. Talia le whaotanga. Talia se upu e a vatu. You know, it's Eia te aulangona ia. The only reason why I am so hush I lau message tai aone, because I am that person. Timo is the one that tells me, get up, we have to go to church. Nah. Ola ka ika ngā kali pefe me skamo kimo. Wakaunga koyo, wakaka mi loko. Nah. Kaunga whamalosi mea ki ngā nah. And that's why I'm here. Because I've lived it. Let us avali fitu tausanga. I've slowly transformed within the first 2-3 years. I'm a faula fitu tausanga. Therefore, to full swing my righteous -3-4 years. Therefore, full swing my righteous ngadwenga letua. Why? Because we're living for making more. Famol mole righteous. O fia malolosho kama kele sianga me fai. Ne. Aku alu e feilangan we. But I need you. Yang usawala ya makakoso mai ovai. I drag my feet. So I was here in person. I was doing everything, smiling away. Haile yailo lotu. And a oai, whaatonu au ele atua, sasa au ele atua ilana upu, sasa au ilana fionga. E o foi tina matamatatai. These are my biggest inspiration. E mo ia ele a ias ka mo timo. A oa au nge kelenga oa I mai pengi. Pengi even told my dad, o righteous eles kangaka whaingo fie. Because he knows, if he was going if mai yang alokalakua ko mai whaikoa, how rude are. Lei tula lei lanu lo moli mauai. Le ol mato maftanga la matanga. Ai ole upu awai, ole sasa, ole onosai, ole tatalo, a pengi masimoko, fa popo ai maloto olua. Ale wo tulaya tuneya fiafi. Ye o mai lole mnatu mulio tatola unga neta yao. First you have a clear conscience. Then you have to get rid of the ashes that's burning out your fire.
And then you remember that genuine faith. E mantua le whatuatua le mua I whatuatua. Na e tali aia na ele whaotanga. E mai lo le whai upu e fitu. Tūlai e se mai lo manawhewe. Nā lawa ia te oe le whatuatua whamaoni. Tūlai e se mai lo manawhewe. Tūlai e se mai manapole. Rise above that fear. Rise above that fear. Verse 7, it reads like this. Awa ua le fo ina mai e le atua ia te I tātou le anganga e matau ai. A o le anganga e wha malosi ai, malofai, ma fau tonu ai. Fear I le upu whapalangi is self-explanatory. Ai o mai le wha Samoa. E tele I o upu e awhainei. Taipei o le matau le wha ngā mai e le tuspaia. E mawhai whoina e tuu ai le fefe. E mawhai whoina e tuu ai le popole. It's all in the family of fear. Ale mea mo mia, alu ese mai le nā fefe. Alu ese mai le nā popole. I le case lao Timoteo. Pe wa I ite paulo a, wa teimine wa, a lot of Christians were being persecuted for their faith in God. I le teimile a iei Timoteo I Efeso. Ai pe wa I ite ia paulo, wa a matana fefe langa ta mautimo. Nā tusi mai lo fai mai. Wa o le fua ina mai, wa le fua ina mai le tua ia te oele man, le anganga I te matau ai. A le anganga I te wha malosi ai, e te alofai, ma e ma fau tonu ai. No, for God has not given us a spirit of fearfulness, but one of power, love, and sound judgment. Ol mea nā lo te wha malosi e tua ia te oe nei tai au. Rise above your fear. Ole ale mea nei te popole ai. We all have fears. Each and every one of us, e mea tātou te whewhi ai. I know for a fact Honey is scared of spiders. Tama I mea whainga e mō meo spiders. My fear, my biggest fear was speaking in public. But what did I do? I went to Bible school and I took public speaking. So even now I get scared whainga le. E te loa o whewhi whainga leo ke sao e tui lumo tangata. Wa wawe ala tau tala, o I stutter. Peo ka aka whainga le tulo, wa kumu mele nguku whainga le. That was my fear, was standing in front of people and speaking. Pa le whe mai le atua, e le I au mai e le atua le anganga e te matau ai. For God has not given us the spirit of fear. Ai na au mai a le anganga e te tūlai ai I le mana a na mai le anganga. But one of power. What fear that is burning out in your life? A lot of us have a fear of ingale I tala tangata if I mai, or if I do this, or what are they gonna say? I'm scared because of what people are talking about me. God did not give us. Fear is not from God. Fear is from the enemy. And God did not grant us that spirit of fear. You need to rise above it. Rise above that fear. We get so scared. Oh, I don't want to go back to church because everybody's talking about me. Oh, God damn, no one's talking about you. I mean, you might think it. Even though we're just looking at you, oh, because they're all talking about me. You're whispering about me. Get over yourself. No one is talking about you. Maybe some, but not everybody in the church. Maybe just a minority of the church. But the rest of the church, they got over it 2 years ago with what you're going through. They have forgotten that and they have moved on to better gossip. There's always something new in the church that people will talk about. And what you went through, they're going to forget it in an instant. But God did not grant you the spirit of fear.
God wants you to rise above your fear. Tulai ese mai manafefe. Tulai ese mai manapalai. Wan mea tonu ana. You can be all tough out there. Okay, come hit me. O tangata I te lele loto e nofo I tonu an whale o le tua. Na o le tangata e te lele loto e na te mawhaia le ngaluenga le tua. Fe mai a Yesu, po mai le si au vai, le si ala whau. Whali ua I le si au ala whau. Mai whea le nā tala. Mai le te leo lo loto. O whafo o e le whai e so loto ngal ka e ai o maka. A to tonu I e whai ai le loto tangati. A whai e te loa o oe, e te manao, e te whai a mea sili mo le atua right now. Taimi nei, te tūlai, you rise above your fear. God has granted you the power. E te alofa ai. Wa watu foi lai le atua le nā power. Awar whahiki la kako mea. Whao mai mea lea. Whe mai lea nganga e te whamalosi ai. E te alofa ai. You give people grace. You give people love. You don't do it. Kai peo au iskaimi. E kele o lo oke. And Kimo always says to me, au ke songa whaia ka ngaka e lingi au whangau. But I am a mother of the church. A whapea o tō whai mai o au tina whaleanganga. E tau te talia fo ila sautala e whaia. So maybe it might come out as harsh. But olo ua lofa nao tele manao e whale tonu se mea. Tele manao e matanga oe. Tele manao e matanga lau whanau. Te apopua ai atuai o te sosoani ai. A ele talia. Leave it where you got it. Don't worry about it. It's just me showing how I love. And it comes out harsh. But praise God, sui malia ele tua tangata. You know, when I was going through so much struggles, pain, I didn't want to do this, I didn't want to do that. O whalonga aku kala kimo lai whailong, o I akula lai whaia kimo. Ongo saai ai pia shio ko lua. Ongo saai ai pia se tino mai ke riso. Till this day, kula don't know that I heard that. But that was a great encouragement to me. Ale watino mai ke riso I lo wolanga. Ale watino whaalia le alofa o le atua I lo wolanga. Ona sai ai le tangata na ono sai moa. There was another person that had persevered. There was another person that had resilience. There was another person that be patient with me. And that's why watino mai e ke riso. I to tono o lo wolanga. Whamalosi foi na ia te oe. A whai o oe le ue whamaoni mai. Ono sai, persevere. Se tino mai ke riso nā tangata te ngalue ai. A whai o oe le ue whamaoni. A whai o oe le ue e alofa tele. Aua lai te ita I le tangata te leo vai atua alofa. Ono sai, persevere. Be resilient. Se tino mai le alofa nā tangata. Ai aua e te sau e whai upu ai. I ol vaenga ala ele I o mai. Fufulu mai mako ipu ala fefeo ai solo a whanga wai. Persevere. Patience. Se itino mai ke riso I tono ngā tangata. God's word never return void. Ama nava lupo le atua I totono tangata. Whae eina lima I lungo tato whanga. It will come into fruition. Told together as a church of God, all patience, perseverance, resilience. So anga mai tato fontalo uplift to my tato manahong. Amen. The common fear le ai nei lo te vai nei tangata Samoan. All confrontation. E tupulo se me mto I musu ai confront atu. Ala le mena whai ai. But confrontation brings healing. When you say everything that you need to say, whether it's hate, whether it's love, or whether you wanted to get it all out of your system,
Don't try and avoid confrontation. Confrontation is a good thing. It brings healing to your heart. Hallelujah. Yeah. I'm sorry, alo ngoma fofau be faila tala le pele ai. E illustrator kwa ile fia le tono tato whanau. But I'm sorry, alo, I'm going to put you on blast. Baby alo has a fear of being cool. And that fear drives alo to do other things. Our church is boring. Because she wants to be in the cool crew with her friends. Because church is not cool. According to Tamaiti Talavo, church is not cool. If you come here and you lift your hands and you praise God, oh, honey, the holy guy. Oh, honey, the holy guy. She's fear. She wants to be in the cool crew. Because the cool crew, they all vape. The cool crew, they can go out. The cool crew, they wear enough their own clothes, not uniform. Oh, this is so boring. Help, come help me. All night prayer watch. Praise, 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 praise. Hallelujah, lift up your voices. And Alo is at the back doing the opposite of what her dad is doing. No, we salam ofasia alo. No. Alo. That I fasi you no. I persevered. I had patience. I brought her here and I talked to her. Faku alo. Amaka akungi. Sasa oe. Eke malama yau kalangai fai. Do you understand the love of God that is in your life? Pawana me malama le mafau to my titi like titi. Fa no foi lalo tala no fa lele yai. O e malama le mena mauai le e anga ke maanga vai. O e malama I le mea e maua mai e le malosi ngai ke malosi ai. O e malama I le poko ngai ke poko ai ele o sau mea. O mea uma mai le akua. So how can you go over there and say church is boring? I persevere. I'm still persevering. Persevere shall tamo alo. Ai ua tu e ele tua alo I tonu o lo ainga. Ina ia o ia au o te loa on sa. O ia o te loa persevere I lau whanau. Wa a o le mawhaia alo. Fa whenua mawhaia whanau le kalesia. Amen. Ele se anga o te sawa I o blah 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 tu whanga o le tale e kalesia o te le mawhaia lau tamai tūtasi. So it's a talo mai mo alo. A lot has transformed last weekend. O le whamoemoenga tonu ana na mama na oi mati mo whaile revival. I know e tele tatou me aluai, e tupu me avea. Ai o le whamanu e mai e tangata I le tua I tono o whale nei. Ma lunga o tatou whanau. Ta talo whae e lima. Wala au I mea lo whale anganga pa ia. O le sosoani na ia tatou matua. So our job is to be patient and persevere to our kids. Na sa ua I o talinga le vai aso le ngatia. Ia le tala lea. Ia uma ko Holy Spirit aluma alo ko o mai ese ko me e fai koi. Alo ke lo lea le fai ngai whanga o kenge ia. O talo le li whapea le ai. In Jesus' name I rebuke that voice. Because o ke le mga o henda I la weekend. Atato matua elea o ia la puata mwhinga. Have patience. Give your kids some grace. Instantly they will change. You have to give them time. You have to give them time to change.
Yes, they received the power of the Holy Spirit. Yes, they were touched. They were speaking in tongues. But have patience. It's not an overnight change. Have patience, man. Give the kids some grace, man. Speak positive words. I always say, you be nice to everyone. But in your own family, they're treating all local world. But you come here and you're like to all the kids, come darling, hug me darling, oh my baby. Treat the people that you live with some respect and give them word of life. Speak life. Speak life into your children. Church is boring. Church is cool. Church is awesome. Speak life into our kids with a clear conscience, remembering where their first faith came from, and rise above your fear. Rise above your fear. If you want that fire, weekend, it continue let's see revival. Clear your conscience. Take out all the ashes that's smoking up your fire. Remember your first love. Remember that first genuine faith. Remember that faith that got you here today. Rise above your fear. God has not given us the power to fear, the power to love and have sound mind. You guys all know. For my tour, or to Uilalo la mepa, mamata mata mai. That's how I ring I fight. Alwe fa malos yai. Alwe to our might to ton. Langalim fainga itamoena o isitamoenga. You need someone else's help to cheer you on. Afailang o makwai mumula wafi. Your fire is burning ablaze. Then go help someone else. For me, awa ete ma ile moni mau. For you prevalu le ne. Awa ete ma ile moni mau. Le tato wali o Yesu Kiristo. Le ala wa umana watu mefso soani to e fa mumu ati le ala waf. Fa ilo sa un alwenga. Awa ete tama fa ete reach tele. Ai baba aya oitono tato ekalesia. Po ailo wale sa lotu. Ai po ai lo fa vai vai. Po ai wale to no fo mai lo no fo. O le tangata na. O lo vala au le tua ia te o e te alu e fa malosi mai. So ania e to si I lunga lana la mepa. Ma fa susulu pea. Ma tato tamo mo e fa tas. This race, if we run it together, we will get there in the end. But if you run it by yourself, if I ole pe o lau la mepa. Ai uma e se la ko kase. La tuluse vatu lau vai kipolo, lau vai ginger, lau vai turmeric. E fa vai la tumerita, ata tu ya oe. Aia. E fa vai popo oe anti pua mai oe. We need each other. We need each other in this race before we reach further out and try and save the world. Save the little people that we have in here.
touch someone's heart. Famumula ula mepa. Oso sani na wa maile atu afafta ile atu ila na upune tayao. Afai wa iloa e lava se meo neif so swani. Ua pai atu ilo lotu. Na itu mali ala ilunga. Pule lava oe pete fia sau iluma. Italia se tatalo. Pete tutu mali e fua oe. The most important thing is the conviction of your heart. That's good. That's good. I'm not saying it's bad. But that you are convicted in your heart. That you said, today, Father, I stand and I receive your word. Everything that I heard this morning, so if I'm mumu I la me na faya la yo sa tatalo etala no ai oile atua ai afaya te mo mia la vasina tatalo if amalo si ai oe na sa le lunga I lo yela na fenga luenga tatalo mo oto tu atule awe my stato pesa so we are famano losi ayawa famaiva ina mamaonia simu in my life
Jesus. Tama pe yo upola upese nei tai au. Fa malolosi tama matote fa malolosi. E u lava ya te mato le tau sini onga tama. Atutu la ia I lau whanau nei tai au. Ua lato whalongo I lau upu, ua lato talia I ro lato loto tama. Tatalo ia whamamaina o lato mawhauwhau. Give them clear conscience, Lord Father. Remind them, Lord Father, that genuine faith that you have bestowed in each and every one of us. Let them rise above their fear this morning, Lord Father. Tamata talo, Yesuia loto lau whanau. They have admitted and they've convicted in their heart, Lord Father, that you are the only God, you are the only God. So this morning we uplift your church. Yo foi lato o lo tutu mai tua tama. Au fai o lato tarsanga tama. Nili wane ane o fufonga I lunga ia te I lato. Ia faya e pei o na lato tala noa tua I lau fio. Fasasau ina I lato le manolo toto pa ia tama. Lato ulu fafo le lato ulu fale. Famamau foi lato mga luenga le lio nei lalangi. Let no works of the enemy form against them shall prosper, Lord Father. But we uplift them to your throne of glory. We heard your word and we accept it in our hearts. And we thank you, Jesus. We thank you, Holy Spirit, for dwelling in our midst. We seal all our prayers with your precious name and your precious blood. And everybody say, Amen. Ya usumai sato pese afaye sa taulanga sfulwai ia na pespese mayala ia mai sawe mai lau taulanga malau sfulwai nei tai au. I'm gonna walk